December ni som pakua kumsang ni som ni pali ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu te Sipai kan buk theu achau Russian Sipai how to sang tak top general tia hansoi chu thania hewang hian western hotenen anin karbo ruak athalo zual hle ani hetiang bo ruak om mek lai hian Russian Sipai ten Ukraine ram lak belzel tuma annor na chu chunjom zelania Thang Mozat Kalta Russian Sipai ten lakan tumle han beingor ber Ukraine khopui poimo le hun poimo tak mai Pokrovsk khopui chu Russian Sipai ten han hai to hle maya he khopui tanga kilometer khata tanga kilometer thum in karvela Russian Sipai te hi anin check muk meka Russian Sipai te tana ramlak belzel na turle tran mun khona tana mun ram chang tak Ukraine Sipai te tan po Russian Sipai te beilet na munram chang tak ni bok Ukraine khopui Pokrovsk Russian Sipai te chuan lak antum ru hle ani manilok khan Pokrovsk khopui chimlam panga Shevchenkov khopui chu Ukraine Sipai te kutatrangin Russian Sipai ten han chu saka hanlo lato ani ti chuan Pokrovsk khopui latur hian Shevchenkov khopui hi mun poimo takania Russian Sipai te hian Shevchenkov khopui panna kong pahniom chu Tuna chuan han block deuh vek toa Pokrovsk khopui le Shevchenkov khopui in kar hi kilometer li tanga kilometer nga vela hlani tin han report ani Moscow Sipai ten Pokrovsk khopui han normek baka hian ache vel Donetsk region mun thrang thranga mason na tam tak an nei bok ani Ukraine Sipai te hian an dang chat thei meulawa Pokrovsk khopui lampang pana mason na anei chunjom mek lai hian Ukraine khothlang lampang westward city center lampanga lak ngai tuma beipui thlaknan kalpui po masona tam tak anei dalzela tundin huna hian the Institute for the Study of War ISW chuan report an pek danin Pokrovsk chimchak lampanga Novotoroysk hatrangin Ukraine Sipai te anum chok towa tichuan Pokrovsk khothlang lampanga tangpoin beipui thlakna lian tak kalpui telin he khopui chimthlang lampanga tangpoin nasatakin anura manson mekani tin han report bok Pokrovsk khopuin chua in dona hi rap thak takin hakal chomeka September thavela khan Russian Sipai ten kilkhrang thrang atangin Pokrovsk khopui laktum hian han baidonani ti Ukraine chuan han khriata wangin Ukrainian Armed Force tamzo kandalu bela khopuile ache vela hian Ukraine Sipai polthrang thrang te tamtham tak mai tuna hian hanum meka Russian Sipai te kuta Pokrovsk khopui hlan hi hantum mai biklawa Pokrovsk khopui chimlampanga Ukraine Sipai te in kulna chu songhe sau ania Russian Sipai te na in beina le hanin nuaina lian thamjok chu helai huna hian thlengei tura han ngai bok ani hetianga battleground lampanga hindona lian tak tak mai hathen mek lai hian an buzol him tak turan ngai Moscow khopui chunga apartment building pakhat chunga haum lain Russian general senior pakhat chu tha ania heta hian Ukraine Sipai te hanin rol ngein hanring bok The Guardian chuan Ukraine lampang hian han soidan chuan Russian han ramlaka full scale invasion hakalpui nuwa Russian Sipai senior officer hengemozat chu thanlo ni towa masetun truma Russian general senior tha ani na hi Ukraine pasal thate huaisan zia lantinom to zongjong zinga an huaisan zia tilang chiang tu berani hanti Russian general senior satliaringot anilawa indona ral thuam man phallo thren khatte siam chona konga le man na tur konga te mithiam bi kania Sipai chemical te biological le radiological weapon unita anho tu Lieutenant General Igor Kirillov ania ama baka hian ama tranpui thin tu assistant po Moscow khopui chunga apartment building a han thana huna hian athi jinga hatelve bok ane hethil thleng chungchanga hian Ukraine hian in phatmoina hanai vaklawa Ukraine Intelligence Service jinga hapoimo tak mai Ukraine SBU Security Service chuan thuchu hansiam danin ralthuam man phalote Ukraine ramchunga Russian Sipai ten hanron man thinna tana poimole rom hanasiam tuber
Russian Lieutenant General Igor Kirillov le assistant te tha hani na hi Russian sipai ten Ukraine ramchunga chemical te biological le radiological weapon te hanmana wangin he thilamo phurtu Russian Lieutenant General thana hian Kiev chuan in namhnoi na hanayani tin hannem nget ani Ukraine hindona tran hani trangin kumthum don mai hani towa beipui thak na Russian sipai ten hanai tran ter tang khan Ukraine sipai hengamazat te thina khan chemical lam thil te biological lam te radiological weapon lam te manani ngai ti Ukraine chuan hanem ngeta ti chuan hetiang ralthum man phalo chirang rang mangtu Russian sipai unit rang ranga haroi tu berle mopur tu bernian hriat Russian Lieutenant General Igor Kirillov laka hian Britain chuan hrek na halopeto hani ti chuan Moscow khopuya Chennai chung apartment building a tha haningot mai hi Russian media tam tak te ngai ti thalo tu le rinhlal tam tak nei tir tu hanita Russian mi hethil thenga hian Ukraine sipai ten han thurwal pui thai te inrol nge in han threbok ani Russia investigative committee chuan thani na mun hi Moscow khopui chunga Ryazansky Avenue muna Chennai in apartment building a ania ama thana tan hian electric scooter pakhat chu bomkam na tan han manga tichon December ni som pasari jinglam pangatang khan he scooter hi aum na apartment building bula hian kongkabula da hanita tichon khamijing atang khan bom hi puak mai thai turin activate ani juita hani tichon he apartment building atang hian Russian Lieutenant General le assistant tachu kongkapuya hanon chuaka hetilai tak hian kota electric scooter boman kam chu ti pu hani juita he bom puak hian nasatakin ngong hanaya ache velami thil dang thren khat te hengamazat ti chiat tel hanai baka Russian sipai officer pani Lieutenant General Igor Kirillov le thilthan muna hian kapo chonlovin anthi veveni ti Russia investigative committee chuan anjir chianna report antlang jarbok ani ansipai senior officer thina chungchanga hian Russian Security Council lampang te hantukhom hala hein mukhom na hian National Security Council Deputy Head Dmitry Medvedev chuan Moscow chuan he thilthenga hian phuba kan langai donani hatia General Kirillov thattura thupek petu Ukraine ramchunga military lampanga anthroitu temo political lampanga anthroitu temo poni sela thattura order petu hi engtikongjong point helai lungatrang hian nuaibo hanidona Moscow chu he phubalak na tan hian engthil po tingai don sela titurin hain peyani hati media than khat chuan hanrin danin he thil thenga hian Moscow hian han target le han bitum ber tura hanrin chu Ukraine SBU Security Service sa anthroitu te ania achan chu he thil than ma nikhat vel kalta khan Ukraine SBU Security Service te hian thu chuale order han lo nei toa chuta chuan Kiev sipai laka indona dan po chiatna war crime le sipai te dan lowa ral thuam man phalo manga tha hani na chungchanga man turin thupe kan lo chuato hani tichuan hethil thlang chungchanga hian the Moscow Times chuan nuchui na thok tu investigator ta chuan rin thu mai bak chu tuna hian engma hriat hanla nei lowa Ukraine hian engtin nge Kirillov na mun hi an treka om na mun dik tak hi anron fin fia thai ti hi hriat phot ngai poimo tak ania masa chu investigator te hian hanla threlawa hei mai baka hian indona na satak mai ha chualai le Russian sipai officer tam tak tha hani to nuwa hian Russian Lieutenant General Kirillov wa omna mun apartment building kota kongkapui bulchia bomhlom le thokna tak pai tu electric scooter hi engtin nge da ani thai ti hi uluk takin chuichian masak hangai boka tichona point pathumna chuan Lieutenant General Kirillov le atho puite hi apartment building kongkapui tam tak jinga he kongkapuya berkhar hian anon chuak donani ti Ukraine hian anthre thaini in hariata chungjong ta chu engtin nge Ukraine hian anthret vek thai ti hi chuichian masak ani lo chuan Russian capital Moscow khopui chunga po top military brass te hi anhim lawani anti
he thil thlang hian Russian media te abarakhai hleti ahriata Meduza point report an pek dan chuan Ukraine Sipai telaka hian Moscow khopui chunga tu te po hi an himlo ti he thil thlang hian afin fia chiang hlea Lieutenant General Igor Kirillov thina hian amo phurtu chu tu te po ni sela Russian security system lo chamna lian tak hei hian hatilang tela chu Moscow tan mual phona hania Russia ram chunga security kalpuidan security system jongjong te uluk takin ennon hangayani hanti Middle East boina wangkhan Hamas Politburo chief Ismail Haniyeh chu Israel hober tu Iran ram chunga tha haloni towa tichon kha thil thengle tun truma Moscow khopui chunga ngei Russian senior officer antha-Dan hi thilinang tak mai hania Israel Ukraine hian arukin tho dunna engtiang takathuk nge hanai ti hi chuizui hangayani tin han report bok hebaka hian Russian media tho the conversation chuan report an pek danin Lieutenant General Igor Kirillov le assistant te thana tana han man bom hi bomkom na chevela thilom te an chet velia puak chi sensor na yang chu hanilo phota tichona po hun tur set chi time bomang chi po hanilowa remote ti po ni na hriat boka tichon remote ta vati po thai tur hian jinglama tangin he bom hi ti nun hanitowa Master Security Service ten building kota bom nung reng activate sa hunrai tak chung handareng hi ankhelo thai hi thilmak takani antibok Reuters News chuan report an pek danin Igor Kirillov Moscow khopuya hantha tak hi Sipai officer pangai nilawa Russian chemical weapon chief ani tin han report bok tichon video a kanron dalanang hian he bom ti puak tu nia anrin hlal chu kongkapuya hanron cholai tak hian ban phena ding hi mu ania investigator ta chuan poi khoi tu ngai nia hanrin hlalawangin tungeni ti hi uluk takin han chuijui ta nizan lama update report a chuan Kremlin chuan Kirillov tha ani chan hi Ukraine Nazi regime anti Nazi ho zirtirna hnuaya in tulut to te thiltini ti ansoya Russia chuan Uzbek mi pakhat anmana Russia investigative committee chuan Lieutenant General Igor Kirillov thana bom hi Ukraine security service te thupe kangin hadani handring bok ani tichon anrin hlel Uzbek lampang mi hanman tak hi kumsom hile pakom mi hania TASS News chuan Russian spy agency FSB ta chuan ama hi Ukraine special service sa laklu hani phota Igor Kirillov hi athatani chuan US dollar noi khat pek antiam ani tichon hetianga poikhoi na athlen nuwa hian Moscow khopuya Balasikha districta Chernoya khuwa rinhlel hani wangin manani ti Russia Interior Ministry thupuang tu Irina Vok chuan hapong jar hani Igor Kirillov hi Russia ramchunga ngai Russian officer te antha to jongjong jinga Russian military officer sangberle senior ber hania heiwang hian Russia chu athinrim hlea Russia phubalak na hi Ukraine halang le ngai tura angai bok ani Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan kan melma ta chu tu tengen ni ti hi kan khrachiang hlea enge anti thai ti po kan hrathiam boka Nazi zirtirna pom tu te hania hei hian special military operation nei chungchanga kan thilti dikzia chiang takin hatilangani hati heti role hian Ukraine SBU intelligence service ten Ukraine Sipai telaka chemical ralthum manna mo phurtuani tia hanpu na chu Moscow chuan han hnolani ti anpuang bok tichuan han senior officer thina chau hi Russia thinurna hani ta chuang lawa he thil thang chung changa western media rang ten report an pek zui dan chu Kremlin thinurna chop thau tu hani chauta meka UK media Times in report an pek na Ukraine Sipai ten Russian general anthana hian dan nuya military targeta an nei hi danang takin remti sakani tin hanjiak langa tichon Russian Security Council deputy head Dmitry Medvedev chuan Britain Times chanchen bu editor ta chu danang takin kan target hi dan nuya phalani tin haron soiveta mia maya Russia laka thil sual ti tu te hian puitu le tran puitu hanai fo thrina
tuna chuan Times hian news sanga ziak loin editorial a he thu hi an zialana wangin UK Times editorial le aphena he thu chua malatu le innam hnoina nei zongjong te chu Russian military target diktak ani to bok he category a hian The Times satranga sihalang maya phakar tele editorial nunglam panga milom tak tak infum ru tepo hantel thai bok chumiom zia chu The Times publication khroitu zongjong te hantel ti na hani ati he thil thlang hi Russia hian angai thu tak lea an Sipai officer han tha to zongjong zinga senior officer Moscow khopui chunga ngai tha hani wang hian thileng kim serious takin kalpuyania hei wang hian Kremlin chuan London a hian thileng po hi atheng zelmaya chu wang chuan The Times chanchen bua journalist na thok tu zongjong te chu film khur turin kan khriat tir chawni tin hawau khan bok ani hetianga Medvedev fan thu chua hasiam nuloka hian UK Foreign Secretary David Lammy chuan Misual Rol Paul Holaka invauna angmaya Russian President Luile National Security Deputy Head Medvedev vauna le thusai zongjong te hi an beidon na tilang tu mai nia kan chanchin bu te hian British lut na traber berte anlan tira democracy hani angin zalen takin thun soya techon Russiang lo takin zalen takin journalist te media tele kan chanchin bu te hian an ngai dan chu tlang takin han soi hi remti ni hatibok UK Prime Minister Office 2.2 point Medvedev thusoi hi ronchang le tin Putin sarkar atanga beidong taka thusoi chuak zinga anhung ber hani ti alantirani hati hetianga Russian Senior General tha hani chungchangin Khovel media te mun halomek lai hian Poland media pakhat TVP World chuan report an pek danin Ukraine drone lampang boipuitu Sipai hoa anho tu Ukraine Drone Forces Head Vadim Sukhareski chuan news conference anaya heta hian Ukraine chuan ralthom le air defense satana mantur hlom tak laser system hanei tharani ti apongjara hei hi rin thule ngai dan thelarna mai nilowin atak tak le operational hania tuna hian heral thuam hi changtlung zokin thuam chak tummekania arrange akalat jongpo tunaya thui jok nitur hian upgrade animek bokani hatia voina hian kasoi sualani lo chuan Ukraine hi Khovela laser ral thuam kanayani tia in puang thai rampangana hanitani hati tuna hian laser system hian kilometer ni ayasanga thlok thlona te akap thai toa tichon ral thuam mingatan hian trijup ti ania Ukraine ramchin chiana trident zulzuya haming hi phuani hatibok Reuters chuan hemechung changa report an pek dan chuan he technology sang tak mai hi aming atang hian Ukraine ramchunga an siam chuak thainga yani ti nem henia abik takin he laser weapon hi Russia le Ukraine melmadron telakatanga ramchung ven himna tana handuan nin hariata hetianga drone lom tak tak laka invenatur hian Khovel ramtrang ten laser ral thuam hi an boipui mekani antibok Poland media TVP chuan report an pek danin Ukraine laser system hi karmasa khan lotling takin enchin na neyalo ni towa he laser ral thuam hian kilometer somsari zeta thui hakap thaya asang zongin kilometer ni vel hakap thai boka Russian drone telaka Ukraine khopui rang le mun rang ven himna silatan man thei anidon niin hariatani antibok Ukraine laser weapon chungchang hi India media NDTV point voin chama darsom pakhat vela khan Ukraine hanayani ti update handon naibok CNN chuan report an pek danin UK hian hetiang ang deu laser weapon hi hanlo nei toa chu dragon fire hania karmasa khan welsa lotling takin te saloni toa tichon tuna Ukrainian laser weapon hanon tlangzar hi UK dragon fire nan hian inang deu thlaka siam hani tin han report bok India media Times Now chuan report an pek danin Ukraine air defense weapon thar laser system hian drone chawnilowin awm na tanga melkhat velahla aircraft tepo akap thlathai donani hanti mase Ukraine ral thuam thar chungchanga hian rinhlalna nei mitam tak anoma
ringlal tu tam tak anom nakara Ukraine chuan an mang nge ani ti finfiana turin video footage toy te mai hanon ti chuaka The Telegraph chuan he video tanga halandan chuan Ukraine hian laser weapon system hi an mang nge ti achianga Russian drone Ukraine ram chunga ron thok lut chu an kap thange yani ti he video hian halang chianga masa Ukraine hian laser weapon hi upgrade nan la tuma wangin Ukraine mun rang ranga da chua halani lawa RBC Ukraine chuan herald thuam hi enchin na tan le mun poimo big ven himna tan man chin hania lotling takin man hani baka thuam changtlun ani huna chuan ground na tang rengota man thai ni lawin Ukraine thlona te indo longa tang te po man thai turin upgrade tumania tuna range aka thui zonga ya ale ta thuya siam tumme kanitin RBC Ukraine chuan han report bok ole khati jong kha kan report thai te nile phot sala kan video clear tu le ngai thatu te Christmas kan hai to hlea Kovelin Christmas kan man chan ber khrang chunga lim taka mang turin du sakna kan hlan theu cheu ani